Karibuni wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngeko bega kwa bega, tano kwa tano. Asante kwa wandugu wote walituandikia. Tuko katika jiji la Uvira. Wazalendo, watu wengi wanajiuliza kwa nini wazalendo hawaingie Uvira mara moja, kwa nini wanaishia, kwa nini wanasimama. Watu wengi walituita na tunakuja kuleta majibu kwa wandugu wote walituita ya kwamba baada ya M23 kushindwa barabara ya 5, yani upande wa Makobola, walipenda wapande vilima, wakapanda vilima juu ili wapate kudeborde waende Bikiabo kisi tulivyowaeleza. Alafu wakapokelewa vizuri sana jana, walipokelewa na shangwe kabisa isiyokuwa ya mzaa, na Watusi hawasikia yake. Sasa Watusi wanafanya mayele sana, wanatumia akili, wanakamata wa vijana waliokamata Goma, Bukavu, wanawaweka kufroya mbele. Yani ni wakongomani wako wanaenda wanakufa muvita ambavyo hawajue wataenda wapi. Wanapeleka, manake jana wakati tulikuwa tunaangalia watu ni wakongomani wako wanaenda wanakufa bila wao kujua nini ambao wako wanafia. Huruma sana wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku. Wao Watusi wanafichama, wanasukuma sasa wakongomani mbele. Tuliona mamaiti za wakongomani, roho inauma. Basi tunapenda kueleza baada ya wao kushindwa, sasa wanaanza kimbia. Mkukimbia wanaenda Mukasongo, Biema Laki na sehemu zingine za Uvira. Wanaanza toa mavazi ya kijeshi wanatupa, na wanavaa mavazi ya kiraia na wanafichama mumanyumba za maraia. Na shabaha walio nao ni nini? Sababu tulijua siri zote. Shabaha, watu ambao walishikwa walitoa, kuna kuwa maofisi ambao walishikwa, maofisi zao walishikwa mateka wakongomani, na wakatoa siri kusema ya kwamba wanakusudia kufanya maafa ya nguvu sana Uvira, waue watu sana Uvira, kisha waseme ni jeshi la serikali na wazalendo. Sasa baada ya sisi kuanza kujifunza na kuona wanaanza toa manguo ya raia na manguo ya kijeshi na kuvaa manguo ya waraia na kufichama manyumba, tunaarifu Watusi wote ambao wako Uvira wanaojiita Wanyamulenge, munajua kitu ambacho mko mnafanya. Mulifurahia sana wakati Uvira ilianguka. Sasa mutalia sana wakati Uvira wazalendo wanaichukua. Kulia sana ni kusema nini? Mutaregrete yale ambao mulioyafanya. Munaficha jeshi ya M23 manyumbani zenu, munawaficha. Wakati vita vitakuja, vitaenda kuelekea mahali ambapo pako silaha, na wakati itaelekea kwa pako silaha utakuwa viktime. Na ndio maana tunawajulisha wandugu wote kwamba wazalendo pamoja na jeshi la serikali wanafanya operation chirurgicale. Utie ile mkichwa, operation chirurgicale ni kusema watakuwa wanafanya operation eneo ambapo kuko mwanajeshi wa M23 na afisa ya Corneille Nangaa. Sikia hiyo. Tayari wa vijana wetu wako Uvira, hata wale wa M23 wanajua kama tuko Uvira. Wanajua ile. Wanajua tuko Uvira, tuko kuanzia Kamvimvira mpaka kufika Kalundu. Eneo yote tuko muhayo. Tulianza ogopa sasa kuanza kuona wanaanza vua mavazi ya raia. Wakati tutaanza elekea kwa mavazi ya maraia, wainosa watakuwa wengi na sisi watatushambulia kusema kwamba tunaua raia. Ndio maana operasyon itaanza. Tunaarifu watu wote wa Uvira kusikue makesha. Ole 31 Desembre twende kumabare, twende kumabwati, twende kumakanisa. Nyamazeni, ombeni nyumbani na mutulie nyumbani. Ya pili, tutawapa namba mpya magharibi ya leo. Tutawapa namba mpya. Ile namba ni ya kutuma message tu, sio ya kuita. Tutawapatia namba magharibi. Ile namba itakuwa ya kutuma message tu, haiko ya WhatsApp, ni message normal. Alafu ile message normal unatuarifu, unatueleza sehemu gani wako, unatuandikia. Usitoe sauti, sababu mkutoa sauti labda unaweza uko naongea na wao wako Kibambazi. Andika message yako, unaandika
tunawaona sehemu fulani, itatusaidia sisi kwa operasyon ambao tuko mwayo. Operasyon tunaambia watoto wote wa Uvira, tulisha jaa Uvira. Ona gisi walipigwa na gisi walikimbia, hawana chochote, wanapie meme mambuzi ya watu, na tayari watoto wa Uvira tuko Muvira na tunawaelezea ukweli ya kwamba kusiwa makesha, kusiwa chochote, tulieni nyumbani, sababu mambo yataanza operasyon chirurgical kila sehemu, mudenonse kila mahali ambapo pako mwanajeshi wa M23 anavaa nguo ya kiraia na mwenye anavaa nguo ya kipolisi. Chao.